Muthenya umwe thutha wa atongoria mung'ethaniro gutungana muciiko uria wari munini wa President Rigathi Gachagua na kwita ni mekunyitana niguo makahota gukura President William Ruto kuma wathanine kugerera githurano kia mwaka wa 2027. Umuthi President Ruto ni akumithirie atongoria ya. Sasa nimekubaliana na yeye. Ruto uri icera-ini ria kiwira gitaru-ini kia Nyanza augite atongoria mung'ethaniro ni andu eyedi na marahunjia muku rumena na njatukano cia kinduriri niguo kuikania muingi wa bururi mbere ya githurano giukite. Kuna watu wengine wanataka kutuelekeza kwa mambo ya siasa, wanaelekeza sisi kwa mambo ya chuki, wanatuletea migawanyiko, wanatuletea ukabila. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, tulizeni boli, tuko na kazi ya kufanya kwanza. Niongerire kuga matire na kioneki kia uria mangiagirithia miturire ya muingi ona kana gukura kwa utonga wa bururi o tiga kuhura thirikari yake na tafarira ciayo. Tuko na mambo ya kilimo, tunataka kuzalisha njaa tufukuze, tunataka kuzalisha chakula tufukuze njaa. Hawa vijana wanataka kwanza tuwapangie ajira. Sisi tunataka kuunganisha stima kwanza. Uvuvi tunataka tuendeleze kwanza. Mambo ya ICT hub tunataka tujenge kwanza. Ngojeni wacha kutuletea mambo ya siasa duni ya ukabila. President ateteire itua riake ria gukurania atongoria kiama kia ODM thirikari-ini akiuga ikire uguo ari njira ya kunyitithania bururi ateguthingata mirugamo ya giuteti ya aria mang'ethanagira nake, akiongerera kuga undu uyu ni warakaririe gicunji kimwe kia atongoria aria maramuhura kwa ihinda riri. Nilikubaliana na baba, tukasema tuunganishe Kenya, tukasema tuangamize mambo ya ubaguzi, tuondoe mambo ya ukabila, tuondoe mambo ya chuki. Ati kuna watu wengine wanakusanyana pale ati wanakasirika na mimi ati kwa sababu nimepatia Mbadi awe waziri wa finance, ati kwa sababu nimepatia Opiyo Wandayi ati kuwa waziri wa energy. Mimi nataka niwaulize, kwani watu wa sehemu hii hawalipi ushuru? Hindi ya icera riri President aruguririe waki wa barabara, thoko, undu umwe na tabarĩra ingĩ cia thirikari guku akiranĩra kugacĩrithia sekta ya ũrĩmi wa igwa niguo gutigĩrĩra muingi wa gĩtarũ kĩu nĩ wagunĩka kumana na ũrĩmi wao. Hindi ya mucemanio wa ira uria uratabanĩirio mwena wa Wamunyoro kaunti-ini ya Nyeri, atongoria Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Martha Karua gatagati kangi ni mareranĩire gukarugamia muhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa president uria ukang'ethana na President William Ruto mwaka wa 2027 ambao wanalipwa na serikali. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.